Iyi ni inkuru yongeye kumvikana mu karere ka Muhanga ahazwi nko mu cya kabiri, ndetse abantu benshi bakomeje kwibaza ko uyu mugabo witwa Haji ngo wagira ngo yararogesheje ngo aho yimukiye ngo abantu ngo bahita baba benshi, ngo reba ngo aho i Nyanza ngo yakoreraga ngo yagiraga abakiriya benshi, ngo ndetse ngo agerageje no kwimuka ngo aze hano i Muhanga mu cya kabiri, ngo naho ngo abantu baraza bamusanga ngo ari benshi. Ni kimwe mu baturage bahatuye ndetse abacuruza abantu bafite ibikorwa ngo ntabwo ibikorwa byabo bigenda nk'uko babyifuza, ngo kandi ngo atarahagera ngo barakoraga cyane. Ngiye nkavuga ngo uno mugabo ni umunyamahirwe, Imana yaramwihereye, abantu baramukunda, si icyo ngicyo nanjye ndamukunda. Rero iyi ni inkuru yakomeje kuvugisha abacuruzi benshi batandukanye, tuza kwigerera kwa Haji i Muhanga. Tuhageze koko dusanga ibyo abaturage bavuga nibyo, Haji aba afite abakiriya benshi wagira ngo yararogesheje. Nagerageje kuvugana na Haji arambwira ngo ari bize ntiyabasha kuboneka, ariko yatubwiye ngo turaza kuvugana nawe ku murongo wa telefoni, turaza kubumvisha ibyo twavuganye nabo. Ndetse twakomeje mu karere ka Nyamagabe, hari imodoka yakoze impanuka hano ahitwa ku Kitabi irimo isohoka ishyamba. Dukomeze mu karere ka Nyaruguru aho imisuri yatembanye abantu benshi kandi imvura ngo yaguye ari nyinshi. Twongere twikubita mu karere ka Rusizi ahitwa i Bukavu ni muri Kongo, ntago ari muri Rusizi, ariko Bukavu ifatanye na Rusizi ndetse Bukavu ifatanye na Kamembe. Inkuru iramutse iri guca abantu intege ni uko kwambuka muri Kongo bitari gushoboka. Abakongomani ntabwo bari kwambuka mu Rwanda, ndetse n'abanyarwanda ntabwo bari kwambuka muri Kongo nk'uko bivurwa, ariko twagerageje naho kwigererayo. Twabashije kuvugana n'abaturage baho, nabo turaza kubabwira ibyo twavuganye nabo. Dufite voice note, amarekodi, amavideos twavuganye nabo. Abaturage ntabwo bemerewe kwambuka muri Kongo. Kwambuka muri Kongo umupaka urafunguye, ahubwo impamvu batari kwambuka muri Kongo niho batumenyesheje, tutashaka kubabwira nonaha kano kanya kw'iki gitangazamakuru cyacu. Twakomeje kuvugana nabo, baratubwira ngo kwambuka birakunda, ndetse nanjye nagerageje kwigiraho, nambutse ngera Bukavu ndongera ndagaruka, nta kibazo gihari, umutekano ni wose. Bantu mushaka kwagura ibikorwa remezo cyangwa iyo yari incamake kugira ngo twinjire mu kiganiro cyacu. Imodoka aho yakoreye impanuka ku Kitabi igisohoka ishyamba. Kitabi ni ahantu imodoka ivuye mu ishyamba ihita isohokera. Abatazi ku Kitabi ndabahasobanurira. Iyo uvuye ku Kitabi uhita wikubita mu Gasarenda, iyo uvuye mu Gasarenda uhita wikubita Nyamagabe, iyo uvuye Nyamagabe nibwo uhita winjira muri Huye, ndetse ni akarere k'Amajyepfo. Iyi mpanuka ntabwo yavuzwe cyane kuko abantu bayibonye ni abantu bakeya cyane, ntabwo ari abantu benshi, nta bintu byinshi, ni abantu bapfuye. Abantu bose bavuyemo ari bazima ku bw'amahirwe, ndetse shoferi yagerageje kurwana n'imodoka abasha kuyigarura. Aya makuru rero twagiye turayifatira live, twari tuhibereye, ni amakuru tuba tubabwira twagezeho. Nanone tugaruke ku kindi kimwe cya kabiri, icyo cyari icya mbere kuko iriya mbere ari incamake nari mbahaye. Tugaruke ku mugabo Haji ni umugabo wakoze cyane, Haji ni umugabo witanze, Haji ni umugabo wakoze izina kera. Uyu Haji nubwo bamushinze ngo yararogesheje, njye mbona atari byo. Haji abantu bamugurira ntago ari abo baturage bahatuye, yego n'abo baturage bahatuye baramugurira, ariko Haji imodoka nyinshi Hurizo cyangwa Volcano n'izindi modoka zitandukanye niho zihagarara. Ni ukuvuga ngo niho abagenzi biyakirira. Abakiriya Haji agira kenshi na kenshi ni abagenzi, ni abaturage bo kuri rusange hafi aho ngaho bamugurira. Ariko Haji rwose ni umugabo w'ibinyabigwi, yakoze cyane. Haji yagize uruganda rw'amata, Haji nako afite uruganda rw'amata. Mwinywere amata meza aturuka kwa Haji. Mwese nabakangurira kuza kwa Haji mukirira, bagiye ibiryo biryoshye kandi bagira n'ibindi bintu bitandukanye. Bagira amabiswi atandukanye, ndetse biswi irimo y'icyitegererezo bagira ni biswi yitwa Inuma. Biswi yitwa Inuma mugende kwa Haji murayihasanga.
iyo biswi ikomeje guca ibintu ku isoko ndetse ikomeje no guca impaka. Nawe genda wirebere iyo biswi yitwa Inuma.